Plus TV journalist, and today we have urgent message for you. We heard that one event is going on Friday in Zagorje town, so let's hear more about it. So now we will have our guest Jasna Raspet. Hello. Živijo. So as I know, you are a scout for 15 years, Yes. right? So tell us, what is going on Friday? V petek, torej skauti v sodelovanju z Mladinskim centrom Zagorje organiziramo orientacijsko dogodivščino, in sicer ta dogodivščina ni namenjena samo skautom, ampak pač tudi vsem ostalim, ki ste lepo povabljeni. Bojo pa na orientaciji potekale tudi razne skautske aktivnosti, in pač bojo tudi točke, na katerih se boste lahko preizkušali ne samo v znanju orientacije, ampak tudi v različnih spretnostih. Here we have another scout, Anja Maritic. So please let us know in which place are we meeting and when exactly. Dobimo se v petek pred Mladinskim centrom. Lahko pridejo tudi posamezniki, kjer bomo sestavili na to ekipo. So Jasna, one more question. What participants who want to join the event, what must we do? Vsi, ki bi se radi udeležili orientacije, se morate najprej sestaviti svojo ekipo, ki šteje od 3 do 5 članov. Najstarejši, oziroma pomembno je samo to, da je vodja star vsaj 12 let, drugače navzgor ni starostne omejitve. Ekipe se morajo prijaviti do četrtka na spletno stran Mladinskega centra, oziroma na internetu najdete link do tja, kjer se morate prijaviti. Pomembno je tudi to, da s seboj prinesete svetilko, ker bo orientacija se začela ob 5 in bo takrat že temno, in pa da oblečete topla oblačila. So the last question for you, who is organizing this activity? To organizira Mladinski center s skauti Zagorje. So you're welcome in our activity. Don't forget warm clothes and register your team. And it starts at 17:00 in MC Zagorje.